makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Covwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Orly in the morning. Matatakaw at gobyerno tan syudad. Orly in the morning. Inarubalad na Saray Nalalamas San Mananisya at Katuwaan. Orly in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Orly in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho. Punto-uno! Ocho-ocho pa. Orly in the morning. Oras! Walang tilay anumiran na minutos kasumpalan na alas 7 da kabwasan. Ipaparungtal tayo sa programan Orly in the Morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Kantabay tayo the technical side si El Presidente Engineer Nixon Dacal. Ang pinakamagwapong anak ng Bayambang at talagang burong-bura ka saya. Masibuyas yan laki. Tayo latay sibuyas, watan subiskag. Anyan mabisbiskag ya si El Presidente Nixon Dacal. Kimalmadala kasi sa panaon. Jada luyag tayo na Pangasinan. Ja atate gagimira da syudad tayo na Dagupan. Say weather. Weather alerts da syudad tayo na Dagupan. Ang kapo kwanto jay there are currently no active severe weather warnings, watches or advisories for Dagupan City. Through local conditions, show high humidity around 91% and a steady chance of rain and thunderstorm influenced by the southwest monsoon. Ngitan, ha? Wala ni suuran.
patubat-tubat o dino buyo-buyo iraratan. Conformit sitwasyon pero natan wala ray pasan ya under water. Wala ni raramay stagnant water. Lapod kakapuyan na satay drainage tan low-lying areas. Say conditions, light rain, cloudy skies, and expected thunderstorm through the evening. Ulabila. Say tsansa, 50% to 70% over the next 24 hours. So, panuran. Kanyan mansinsyatinin na manalwar. At siyempre, piano na iarawi tayo ada sararatay manunaan iran na sakit awit na sayay tatawagan tayo wild water borne diseases, influenza, leptospirosis tan satay dengue. Kaya ingat-ingat ka, Alison Ramos. Huwag kang magtatampisaw. Yan. Sabi nga ni Master Sarloy, mahilig ka raw magtampisaw. Kaya huwag kang magtatampisaw para hindi ka maliptos. At ingat sa pagmamaniho, si Emperor Buds Vidal, biyabiyahe lalamot natan. Jad amin pa yan nadalan mo, amigo Buds. I-forward mo pa, i-chat mo pa raratay possible tan aliwan possible iraya dalan. At saratay biyabiyahin mo jad luyag tayo na Pangasinan. Manalwarmat, antamutla. Ano ang basa andangul. Maong ni kalsada kwanda. Tano ang basa andangul. Slippery when wet. Kanyan dahan-dahan sa pagmamaniho. Hindi ka dapat reckless. Agka palpalaran tita na si Kasom. Mahirap lang na ikulabot. Okay. Walay man chat-chat at sika tayo. Kwanto idol, wag mo pong sabihin ang pangalan ko, kwanto. Sa kwanto siya kasi kagkabuwasan, nawat ko may chat to na 5:55 AM. May number ba kayo sa police station, kwanto? At agkumot na almo may balo ya number da kasi dati daan iraramay number siya ke. May 515 digital niya, digital. Kumot lang masyadong natandaan. Kanya si kwan ko i-search mo sa Google. Hindi ko alam idol kanto. Antatoy man chat, antatoy man Facebook, agtuante man search sa Google. Marami po kasi adik dito sa Tambak. Kaya dapat padampot na sila. Panawagan ha. Panawagan at barangay officials. Ditan at barangay Tambak. Saan ba yung area? Kasi dwaratan walay tambak mulag, walay tambak balag. Baka nasasakupan ni na barangay Pantal itay area yo. Kanyan dapat i-specify yun dya no inerya banda iraratan at barangay Tambak. Tapiano anta ay na-operate, na-saturate
na saray kabyangan na otoridad. Aray kapulisan tayo. Ta amin na talaga pasen lugar at dakil ni sinsya iraratay panggagamit na satay illegal droga. Aliwalabat ditan at barangay Tambak. Halos amin barangay at syudad na Dagupan at walaratan problema tayo at satay drug addiction. Sikatutan sulamot na say kriminalidad. Sikatutan sulamot na say kriminalidad. Drug-related crime. Manunaan latan so crime against sa property. Laut-laun niya mamauran si Bilao o wali bagyo. Bali-bali so kakaugip. Bali-bali so pansangguok tayo. Tamanaya at agtayo anta luluuban datila manaya. Raran sa kendalay abong tayo. Pero walay pagkaabigan tumot, imay agmula na likas. Mas maong lamay agmula na likas, hatakuan ka, nang samay nabangunan mo ni, imay matakaw, agmuantano antoy nagawa. Ta siyempre raratan, walan-walay awit da, armas dararatan, o dino aratay matatakaw at no si Karaso amay nasukula, agipitla, unlaban lararatan, kanya na panalwaran tayo. Panalwaran tayo. Maminsan walay pangkaabigan kung kulang ula, may naugip ka la, agmula asita, alimas lamay kagawa mo, kabangon mo, isang mo nakabatan, atakuwang kala, nansamay, nabangunan mo akto, imay mantatakawad siga, siyempre, ang mantan anti nagawa. Either nakabilto ka, napatito ka, nasugatan to ka. Katutan, dapat man alwar. Kan kailangan safe abong. Sa importanteng gawon ti labatla, pakatulong, saray kapulisan tayo, community involvement, tatawagan tayo. Kailangan tayo si early reporting. Lautlan, walaray suspicious character, yaon luloob, saratay kabaranggayo, o walaray suspicious activity, naaamingaw yo o naimatunan nyo, kailangan iraraya, i-report ya tampol at barangay or asing-singer ya police station. Tapyano makagawara na malaknaban niran aksyon. Early in the morning. Agkwanta balet no kasi unggaga na ni iray CCTV kabarangayan. Dako pa iray barangay non-appropriate na sararatay budget pam-purchase na satay CCTV camera. Wala ratan niya barangay sa ikakargada sa CCTV camera saramay strategic place kabarangayan daya antada ya demand sukulay habens na sararatay tayo manggagawa na saratay criminal or illegal activities. Sa irap tulabat itan, no in-install talabat, pero gaong gagana, or ang ganoong gagana, at ang gapoy mamumonitor, ang gano'ng namumonitor da, ang gapoy mangiiter na aksyon, useless matlam lamang iraratan. Early in the morning. Nagagawa, tadakdakil, nauuso su takuan, sarayan na panahon, abayaglatan, ya pinominon, basta unya, yaon sasabi, so panahon na mamauran, yang gadbulan na say Enero,
Malapod June, May to January at walalaratan ya naikukurit at police blotters sumalaknaban iran takuan. Early in the morning. And yet, the same pariho ang sararayan na kaplusan. So panawagan ti labat, aliwalabat jada barangay Tambak, amin ya barangay. Siyudad tayo na dagupan, kailangan tayutan. Timely reporting, community involvement, number 1 itan, ya solution ada krimen. No, huwag kayo unggalaw, siya pa'y unggalaw ay. Naalawan natin, kapigan niya ay. Kailangan tayo raratay empathy. Aliwan apathy. Aliwan indifference. Na may babagan na rason niya lanang walang pakialam alug. Mairap lang may babali, andi. Aliwan satan. Kailangan tayo'y may kasakay ada programa na gobyerno para uksoy tan kareunan. Engineer Dakal, i-chat mo pa may number 2 ya ay. Ibatan mo pala ya, makulit yaman tutupot. Base kwanto, ipasa nyo po sa akin ang number ng police station. Ako na po bahala. Kung ayaw nyong ipasa, wag na po. Singa blablak miluntok niya, tatakutuntok niya, manchachat at sika tayo. May police station. May number na police station. Ipasang palad sika to. Agaylaya. Agto anta kunoy man Google. Agto antay man search. Samantalang anta to'y man chat. Pindot mo la ba tay Google? Pindot mo la ba may Chrome? Anak mo. No. Anto may i-search mo. Kung pawelatan so number na saray amin government agencies. Abala untuk mo ni Jal. Yaman programa. Okay. Walang tilay 21 minutos kasumpalan na alas 7 at kabwasan. O nyala. Wajala at ati gagimira. Araramay mantutuput. At sikatayo. Natuloy o napuspon so barangay iskita na barangay elections. So far, ipapalapag na Comelec tuloy. Ipapalapag na Comelec tuloy so barangay elections. Pero jad Kongreso walalay ang ipasa na bill. Walay ang ipropuni na bill. Satay barangay elections at ikumtang taon 2028. Okay. So nalatula. Thank you very much sa Engineer Nixon Dakal. Forward to lamay number na police station. Yaman tutupot at sikatalitan ada barangay Tambak. Asing single kamot lamang ada barangay Hulmo. I-report mula ada sararatay barangay officials mo. At ibabaga tayo lanang timely reporting. Kapigang kani mampayong no abasa-basa kala.
Nabasa-basa ka lain isang ka mampayong. Okay. Naaabala tila ingan ada sayay issue tayo nilira ada satay barangay elections. Ayay bill na Senador Chis Escudero da Senado si katoy ang proponimat ja Kongreso, I think si karadi Congressman Garin Daza, si Congressman Ortega, Paniramay Arom, ay kabiyangan na sararatay kongresista ng ipile na sa bill postponing the barangay election. Judge Senado, impilement na Senador Chis Escudero iatras o dino ikumtang so barangay SK election tan gawaan ya 5 taon la. 5 taon. Amay inapruban niya bill at 4 taon. Natan iandala at 5 taon niya termino na saray opisyal. Ayay panukala o bill at ipospone so akagutar ya barangay elections ada sayay November 2026 barangay sanggunian at barangay kabataan elections ya ialislaya ad taon 2028 say gaguntan na sayay loy layuning ng batas palawigin ang kasalukuyang termino, paduko yun. Kaplusan niya termino na sari opisyal, barangay tan iski, malapod 4 taon, ya si amalami na apruban, at gawon laya 5 taon. Aya subil ng Senador Chis Escudero. Kwanto, at makabubuti ba ito para sa ating komunidad o panibagong pabor na naman ito para sa mga barangay na nagtitiis. Ayaw mo may reaksyon da. Sa mga kapitan o kagawad na walang nagawang proyekto o trabaho tulog sa panahon ng bagyo o ginagawang personal na pagkakakitaan ang pundo ng bayan. Hayaan ba nating mapahaba ang kanilang pananatili sa pwesto ng walang accomplishments? O sang-ayon daw ba kayo sa bill na iurong ang 2028 election at gawing 5 taon na lang ang termino ng mga opisyal? Si Katutan at Ati Gagimira ay balagmat tupot natan at sararaya tamay-amay la so untan iran na bill yamang ipapasan na postponing the barangay elections. Marakot ba siya gagamtan na Senador Francis Chis Escudero extension o dino paluwagin paduko yun la so untalan term of office. Senate Bill 2387 in kwanto sayan intervention would promote continuity and governance or kwanto such intervention will promote continuity in governance, provide sufficient time for community development initiative, reduce disruption caused by frequent electoral exercises, and enable local officials to focus on public service rather on election cycles. Okay. Sa gabay itong ibaga at Ati Gagimira ay nagagawalanti at katikoy na term of office panaon italuran taon labat itanay kapanalo da mampupolitika lara sa inununod dala ama eleksyon o sublay lamat
taloy taon amal la so pampre-preparaanda agdala talagan na nununutan gawaan aliwalaran fokus at satay public service na gaingan eleksyon or electoral cycles la so nununutan da amay mikatlong taon lalamet. Early in the morning. Katuya, kanyang kailangan kuanan Senador Chess Escudero, kailangan mahaba ang kanilang term of office. Kailangan andukoy. At antik-tikoy man, no taloy taon, very short itan at sararamay good leader. Aramay good leader, aramay maong na talagan na manserbisyod bali, antik-tikoy tan na panaunod si Kara. Pero, doon sararamay agabangatan, para saramay mangiras, iran na nibuto siran opisyal after eleksyon at dadakila kabat ang gapula, ando ko'y latan niya panaon ada si Kara. Pero no say focus mo at public service, talagan para sarate progress and development ada barangay, kulang so taloy taon, kanyan dapat palawigin kuwanan Senador Francis Chis Escudero III. Early in the morning. O dyan dire pakabat, malalapod saray manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1. Early in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option.
Mare, kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan ah! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Only in the morning. Tuloy sa programa tayo early in the morning. Ay bayo rin siya sa amigo yo, your one and only say Kabusol, Nasaray Balasubas, matatakawad gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot Nasaray Nalalamos tan Mananisya at Katuan. Only in the morning. Okay, para da Sara may mantutupot. O nya, sukaaruman niya numbers na dagupan na PNP. Jad headquarters 0998-598-5121. Ara, ilista yun lata in case of emergency, walay natawagan nyo. 0998-598-5121. 0993-502-4899. 075-529-5614. Nansaman sa tandaan ko labat kasi may 515-3313. Agwantan, wala ni man. Natan, wala alay balo manayan na kabiyangan na numbers. At si katunima ka-install ad punbok ko. So, Natan, salatang kumutla. Thank you very much, Engineer Dakal Saya. Kapiano na install ko lamutla ad punbok ko at wala rin in case of emergency makatawag tayo. Ang kayo kasi noonyaran asing girla elections. Maya-maya umpaway lalamot siya issue kabaranggayan. Mangkalkal iran asararatay watan iran abayagla ya issue rehash. Kagawon datan ya kalkalan tapiano. Walay pantungtungan, walay isyon pantungtungan at barangay. Only in the morning. Pero ay ibabagay bill ng Senate President
Francis Cheese Escudero seeking to postpone the next barangay election sangguniang kabataan elections from 2026 to the first Monday of November 2028 tan i-extend la su term of office na nasare barangay tan iski officials from 4 years to 5 years. Diba? 3 years labat natan. Tapos, walay impaldan bill, yan na-extend the 4 years, gawon si election at sayay supposed to be November 2, sayan taon, pigay bulan labat la. Wala tilad bulan na Agosto. September, October, November, 4 months to go. Pero wala lang tiya bill. Senate Bill 2387. Aya kanto ya intervention mangi-promote na continuity at governance, mang-provide na sufficient time for community development, initiatives, reduce disruption caused by frequent electoral exercises, and enable local officials to focus on public service rather than on electoral cycle. Si katuya may babagatayo lanti. Kulang su taloy taon para sa may maong ya leader. Pero ando kay latay taluran taon para sa mangiras kurap iran leaders. Only in the morning. Barangay pinablimiran dumringal. Amintan, walay pang kaabigan. Pero mas marakdakap kwanta, ituloy lang yung eleksyon at bulan na Nobyembre. May bill ng Senate President Escudero la sutumbukan. Kano ando kay mat? Agyo na gustuan, iraratay barangay officials yo, performance da. Wala may loss of confidence sa tatawagan tayo. Saragyo sa man initiate na sa recall. Mampatawag yan na special elections within your barangay. Without the prejudice siya ama incumbent at saragto ni unlaban. Atun natan, nanang ninyo, napansin nyo, dakil lara lamat, iray manlilibor-libor, nga si Roger de la Cruz, na Pugo Chico. Hindi lang pang sports yung kanyang abilidad, pangkagawad din daw. Siyempre, sayang mo ba pinalibor na Roger de la Cruz? Sayang mo't laramay, wala ba si Roger de la Cruz? Amay-amay, so manlilibor at saraya na kaplusan niya, manggagawa na supplemental feeding, mangipapanong nang napanangaro, yan ar-aro da kilalamot natan. Sige, sambu yun natan ta kalamidad. Only in the morning. Aliwan sa may mampayawar kilabat no walay gabayo. Pero importante nang nangyo sa performance na sararate barangay officials yo. Only in the morning. Ararate akayo rong ilang barangay officials nang nangyo. Wala tay ordinansan impapasada, pangkaabigan na barangay yo. Wala tay proyektong gagawin da, pangkaabigan na barangay yo. Wala tay programa da, pangkaabigan na barangay yo. Aratan, importante ratan, aliwan sara may kabat da kilabat, no, eleksyon la. Tan aliwan samay tayo la usaron aso pakurok kanto na singger sumanok kapantuk-tuk yo si Casio tan natinula kayo. Only in the morning. So malinaw aliwanin aprobado. Although dwara lang biltan malapod Kongreso tan malapumot at Senado respectively.
O, singanatan, maliwawalay panahon. Sumpalay bagyo. Diba? Naani, nanang nyo, may la sumangi pupus at social media. May vloggerist. Laulan sa may politician niya vloggerist. Siya agyo nalilikas at sarayang kaplusan. Pero naani, malinuli panahon, mampayawar la, mampanungnung la, wadtala, mangibibidyo la, malibur-libur la, yakwan, tapi ano ipanungnung ton sikato, at manantratrabaho, sikato at manangaro. Pero no kasagsagan na dilubyo, kasagsagan na untalan na kalamidad, ang gapo, manre-relax. Hindi man lamang mahagilap, niyag muna nung nukulaan sumumukatan to. Natan tamalinlinaw lay panaon, marandantal lay karsada, at nanengneng mula so kabuntatala na sinag na agaw at latakan, yakwan nasarim matatakken. Nanengneng mulatan, umpak payawar la, aktif lalamat at social media. Yasaan tatulagi at mainumay datayon utu-utuon, mainumay datayon tanga-tangaon, luko-lukoon, ay haraman lagi. So, minions to. Haraman lagi. Are napapalikdo to. Kanyan sikat tayo, Jad Saray sising baton tayo issues, aliwan palikdo, dokumentado. Makinis ang ulo, malinis sa issue. Hindi malisyuso. Walay man chat dapat. Kukumusta ang datay empleyado na sangguni ang panglungsod. Sa kwanto dyan, idol, kumusta yu pa si Nico, Aison. Aya may nalmay. Maniinuman ira diman at opisina na Vice Mayor Brian Kuwad sangguni ang panglungsod. Nalmaya, intawagan de ambulansya. Nilimuob lamanaya. Kanda at 1 week mutla, limuob kanda. Amaw-mawan la, idol, kanda, nitan. Babayo ni baga, ang gapoy anggan disciplinary action. Ginawa da. Da sayan empleyado ditan. Antuya, GO ya o contract worker. Titawag tayo saya. Contract worker, job order, or regular employee. Either way, job order, contract worker, regular employee, no sikato at nang-violate, tabawal lante, maninom at opisina, unloob ya abok, at ate gagimira, o kainom, bawal tan, at gobyerno, walay kindararatan, sanctions dararatan, pero antayom la, no malakas lante, malakas, siyempre, singa angga po, kanyan kindalamot si katay jay. Alukasan lalamot itanya issue ya discuss tayo sama yung bunagasimba. Sekwanda, mapapayawar la, ya singa angga po'y agawa, mapapalindaway, ya walala at opisina. Gabay ito ni baga, amaw-mawan la. Si Nico Aison, ayaman, sunalmay, legan niya maniinuman ira at opisina na sangguni ang palungsod. Yan tawaganda na sa ambulansya. What are we in power for? Tatawagan tayo at ate gagimira. Okay?
Sa Manalwarti labat saya'y panuran-uran to dala ng tatawagan tayo'y Southwest Monsoon. Pinalakas na habagat kwanto diay. Walay update na panawagan ng Councilor Dada Manawis Rena. Mag-ingat sa pinalakas na habagat. Pero may basak na ni Mambalot basi ada weather for today aya pa uran-uran met ya talaga say malaknaba na panuran-uran Manalwarti lang bungat laut-laut sararatay underwater siran na kabaranggayan. Nueve minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Aray dumaringal tayo kay si Edgar tan si Riza ditan mangaldan ya sa ikwanda at makmaksil suradyo da ya manduringal at sayang programa tayo lugan ya sikara at mambabantay o mampapakan at samay kantina dara niya so dagdakal ya dumaringal kanto. Happy birthday kinan Merna Cristobal. Greetings malalapod kinan Sophia Mamaril Matias tan Saray Kabyangan Batch 1976 na University of Pangasinan High School Batch 1976. Okay, good morning mat at kenan ex kagawad paing daroy yaman durengal kada kabwasan ada sayan na programa. Walay ipanangnan ko pa ya picture ya aya baka sakali at nanangnang nan amay vloggeris ya politiko at aksyonan to. Paki post mo labatla engineer Dakal. Ang panangnang nitan. Sa ikwanto dya ay grabe sudutak tan basura dya Sir Idol at Arap na Malimgas Market. Abayaglatan actually ya problema. Bayagla aya ya problema si katuya kikinyalanang nukada makapansabat kami nitan ada Malimgas Market nan Sir Albert Balingit. Ayan lanang si babagatot si katayo ya problema. Tingnan mo yung harap ng Malimgas. Nan kaplusan ni na amay danom ditan. Wala lay na-plug tutuutan ya mititindaan kasi wala may nikulabok mo ditan at sa may tawagan tayo. Ya improvise kinditan ginawa dan singa taytay. Wala na plug ditan. Aliwaniran taga dagupan. Kasi alarum sudanom, limit pa, kalsada, siya antada, diri suman, at kalsada, kanyan tuloy-tuloy na plug ditan. Natan ni forward dat si katayo jay. Sa ikwanto, grabe, sudutak jad, tambasura jad, Malimgas, market itan, natatay gagimira, arapan, nasay, Malimgas Market. Iya atan at agdatan inaksyonan, abayaglatan, pinablimiran dumapigay taon dala. Ya kayo rong, 7 years la. Nantutong sila. Eleksyon la lamot na ani, agniya agalaw. Baka sakali napansindatan at aksyonan data, manaanak mo't iray, nasararamay palpak ya projects na palabas sa administrasyon. Ayala, panang nangyulaya. Total project mo na palabas sa administrasyon tayo Malimgas. Atan may katuluyan ko mo niya re-referenda, tagapulante, taglara ka, kapawil. Pinoy yan ang dala, ya akatiwangwang itan. Alaga rin tani, siguro walay
unlo sa ditan niya Anaconda. O Anaconda kang kwa, Anaconda. Baka sana nila mo so pakatalosyo aliwan Anaconda. Early in the morning. Baka wala ulasatan o ulog anto kamalatan. Linisan nyo la. Figure yung latan. Sarag unitan niya karga drainage. I-adjust yung jarara may lumalakot na nagkarsada, di tanyo la i-adjust. O di ba nakdakop ni? Ay nako. Early in the morning. Maya gagawin yun, i-vlog yun, ya. Ginagawa yuran proyekto yun, ya. Araya mo ito, puro mo't lamang kapalpakan. Good morning, saray viewers tayo. Pasensyalan sa rama at tabunan ha. Si Lalen Velasquez di tanod Japan, si GM Balesteros, si Ate Cha, di tanod Palapad Sampabian, si Deli Norsagaray, Buds Vidal, si Amigo Irenyo Dr. Velasquez, si Wilma Cabico, si Alison Ramos, Lawrence Gonzales. Congratulations Lawrence. Researcher mo tan. Legal researcher si Lawrence Gonzales, si Madam Gemini. Kumusta ka la? Si Cecilia Morante Dong Tulyao, Mario Villanueva Pascua, Romulo Espinosa, Sherwin Lemos, Benedict De Oro Dumayas, Master Sarlo Gonzales, si Edwin Tikman, Maestro Carpintero, Veterinario, Musikero, Carlito Bandong. Alam na namin Fernando Espinosa, Ariel Tamayo, Armando Segundo, salamat at sa may pananormon na bangus. Nalaklad kinang GR. Sa ikwanan Ariel Tamayo, Dulap Lalamet at Patalan, Barangay Bacayao Sur. Kwanto ay talagang perennial problem ditan. Manusar Lari Baluto. Nang ko si Madam Yayaw Gabrielio no dakat latan danom ditan Bacayao. Anggad tenger to. Len Coronel, Rebecca Bernardino, Robert Aguado, Renato Jovellanos, Kagawad Rostico Solomon ditan Barangay Tambak. Walay man re-report si Katayo Jai. Malak na bang kuno'y illegal drug activities ditan pero kung ibaga no inorya banda nayarin Barangay Tambak Mulag. Pero pantal laman, di ba? No banda di main proper barangay nayarin. Pero ang tayo mo't i-discount sa posibilidad ya talagang wala raratan. Kailangan labatla so strict monitoring and timely reporting para da saratan niya operation. Dragnet. Dina Mina JJ Gamboa Yung Regidor, Teresa Cornel, Jema Busto, si Dina Mina, Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Si Jeric Valdez Merendez, Lina Gatchalian, Marilo Vidal Tinte, Celia Seralde Baruso, Melanie Sericon, Elisa Herrera. Si Flora Mendoza ditan Baguio City. Si Kasoy landslide si Nestor Maramba, pa-shout out kuno Malimgas Public Market, City Mix Section, si Nanay Ising, kan si Kuya Jamie Maramba, di tanod Maramba Canteen. Likewise, at kinon TC Ake.
Charito Valderas sa Bohol. Good morning, madam. Edwin Siralde. Mary Ann Season. 1-2 Dulapla, Sir Orly, kanto. Si Nora Llamas. Happy 15th birthday at kinan Geraldine Llamas Habakon. Amigo Rodel Idades Peralta. Si Parak Yawatan at London. Fernando Espinosa Maxi Soles. Merly Nicolas. Vilma Munar, si amigo Delpin Calma. Retired Police Parak Renard Calaunan. Retired Major General Noli Taleño. Good morning, sir, my compadre. Kagawad Mirna Tihada Estibes, serbisyong mabilis. Para may atabun-tabunan la, pasensya kila si Ima Alipio, si shout out kuno kanto jay. Magano labat. Shout out the chairman Apo Senior Pangasinan. Okay? Aray kabyangan na APO Alpha Pi Omega. Si Jojo Erpe. Talaran na nyo la sa programan Likna ay Baloy ng RJ Jimenez. Itilak mila lang ula sa balag min pisa salamat. Good morning at kinang brother APO Tony McNally. Kantapay ko the technical side Nixon Dakal. Just Tiagina Apo. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito.